Pathian Polin Pathian Ngai Thaila Pathian Chubai Ru Pathian Nai Ru Tisuan Anin Nai Siu Ngai Ru Lalpa Chia Lok Lalpa Ina Zardi Chu Zong Zong Siu Lalpa Chu Ru Ini Katu Tiang Hingga Parula Lalpa Chu Ru Lalpa Zai Kangin Mal Som Tewa Se Ida Basian Tunge Chuan Lalpa Tu Mal Som Tewa Se Amen Pathian Na Ini Ru Lalpa Pathian Kau Mal Som Na Pathian Lalpa Pathian Masihi Sangkati Patang Bial Ito Kong Vai Khatna Kau tu tengok lagi, tentang tokan untuk takinan mertua. Nangin tahun taka, aku cakap tokzan, lim taka. Ifak menakan sakau kewangin kan soal mau cekan fakase. Amin, 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 amin. Walna walak pantal kariya antang ciwang lofe. Oh cikin nanti. Trong tìm thế Pentecost nia po nam sau le paru man pir ru trong ni la ban trong so ngan te fe kani lalpa kan patini ro bo ni avan ku tak te ni mi ting lo te ro bo tu ra mi ko na ba ko ro tu ni ke ti a ko ga mi ku ro bo sa a ti mi ko ni kan te la ba ni kan ba lo me lo tu kan se ahun taka kilen kin lo lo ni ti atakin kan sa kan lo ni kari ko song te hi kan program song te tun nei tu song te zai na ma fa tu song te ko kharabi tola kharabi kan zai ni su se ko na ka pa su tu sta ni le Siap tu dia cangin kuat lah. एक बार फिर आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज रात के कार्यक्रम इस प्रकार से होंगे। चेयरमैन हमारे संचालक पास्टर पार्थ सुवाना माननीय सांपिया तो भक्ता पास्टर गाड़ी जुआ मरा ते पसंद दिया तो साल को गाड़ी बजरी जोन मंदिर masih संगति ना भी masih संगति lungsir ko kanzai ko Polisi kerja kuat, mission kuat, polisi kerja mission kuat. Mami pun sampas kalau dia akan berkata, Allah in karena kita kerja kodim, membuat kau kan buat anggaran itu, atau apa mana kita in combine bagian pekerjaan kok kan ya dan ingat cina cerita ini aku nggak kayak bahasa itu dia itu Evan mau siarai, maklum siaranya, cái giải con được một của đi ngoài đồ cán bộ của anh đồ cán bộ su áp chế tiêu tất cả bằng in con giao ngomong mah boleh ngomong buka tuan tuan su buat sendiri kerja tak nghe đây là tổ sản tế cái nội thành cái này mà là chỉ làm chỉ là những nổi rồi sự là chủ đề tâm
đi đâu thì chú vì số trong cái chuyện của con người trong quan hệ sự cái là cáiซึ่งมาชวนในการคือรีพอร์ตโพสต์กันเป็นมาการยิงโค้งที่หลายมีอาสาเสียกันก็เป็นแบบว่ายิงโค้งกันยิงโค้งซึ่งเป็นการเสียโลกมาอย่างเป็นกินสารการเบี้ยกินฉันเรียกกินฉันว่ามาได้โปรตีนฉันเป็นว่าอาสาเสียแบบว่ายิงนี้จะมาทานมีสริสมเด็จเด็กโลกแห่งโลกมาสานะมีสริสมทุ่มเด็กปฏิวัยสมาการมีสริสมตัวทุ่มแห่งโลกมาสรุปการสังคมเดียร์บางแห่งมีสริสมาการแห่งโลกมาเดียร์เด็กตาหลังจากนี้ส่วนสามส่วนที่ตัวอะไรกันอะไรตัวโฟกัสสามไอ้ข้อมันถูกเปิดเลยนะครับนักศึกษาที่เราจะทำเรื่องส่วนนี้อารมณ์เด็กไอ้การนี้ตาเฮียนการก็นักก็จะที่เด็กการศึกษาที่จะเป็นส่วนของคนที่เราเรียกว่าที่ตั้งว่าเวลาการเป็นสิ่งเด่นการเรียนส่วนมีเด่นการเปิดโอกาสมีสมเด็จพระวลัยปฏิสมาการศึกษาการที่alumni tak Z ane in pun serukan pasang area committee tu area committee ke joint meeting ane ya sutakan pure su mai su pot ila tuna ani toko mapun karna di kok ha nan yen yo kan di su bang chuan apa ini keturatan konteks senilai kum sami somni pamakumma nilai se ini adalah kum ke ada pada mara tu dosi tu te buat angaya coba dia masih seperti hutang dia komiti kita kita minta itu jadi akan dia uji de jadi area kotang pastor dia pun semua evangelis song ke le dia tu pastor yang tim eksotis Noah ini kotang dia pun semua pastor le pastor song ke ani ang in tuna itu koma pipa uji katanya tadi ancaman kami sendiri palina untuk apa tuna cuma cucu sudah pai mau cucu mau kita lo kui lo informasi mau bangin lo cuci somsela tadi tulang ma anu lah tuan kami sendiri pama apa kita tapi kan itu orang lain lah. Ini itu bukan tema arokite maya presbyteri pagi atama kalpo ni tungsong kita presbyteri atama kalpo presbyteri kok ni don ko hal tak kelune sila kara ani dia kok ni mani bapak tonga itu tujuan besok takin akhir karena kami kan main minum semua itu ten minri arok ikan dia in home mikual home ten sabi mikual sesate arok ini mana lo bukan saya apa ini nak polisi yang bisa sebut yang sila tahu ni Tuan kan speaker Reverend PC Rodira ani itu pun kan itu nama tuan speaker ini kali dia Uwe kan somang kan dia kan kita angkat konvensional
tu soi te kan lo ai tu doa in tu soi mu tak partian mana ni ikan dia ani di lo man le sila di komiti kan nge na kan kira kan ni na komiti no saka kunse takara speaker chatak kan ni di lo kan dia amai ro ai ko sei amin tu soi lo punya ni kam lo ro ni su akoi ati ku lo kita amai ro su masih sangkatin ko ku su dan dok ni dia oka ke atama kun te ya jadi tujuan kita tin problem mau isu kita tu ini minat jadi lo minta dia semua lo itu kan sele in slot quarter tinte kan soma kasi ta angkan so sang pa so dia lo kita asuan aku semua dia akan kalau lumayan lain kan ada kita ni bangun inhale lah menggunakan oxygen kan ini in kang area kan nah siapa itu area OB meeting ini perform ni ada mereka cuba kan undang kasuan ring kar be wi thap chiam to bin ko chunga fellowship kan dia semua ni kan tu itu tuain ko tadi itu dia menunjukkan itu bahwa in takin in here na itu orang ini uniman bisa ini sangat kuat setiap kali jual sebuah seperti kan dia kan soma ani di kali lain lebih dia ani orang guna cara artis kami soal kan ini kalau akses kita lo bukan saya aku bisa kena dan mana in example di kan tamno itu kan pernah komiti konferensi kada kami lapan di bang oh karena dia karena siapa fellowship kan kami kena sebidon kan kena dan itu kan itu kan soli anjone kalau itu kan ini kan rupiah ikan kuningan di box ya itu kan dia semua maka dia kan info itu kong kiro itu deh kalau lah kan kan orang tapi yang mana so kan siapa kalau si area misalnya ke anda boleh kita dia tayar mati kali ini konvensi ni lah itu anjeta kan dua so ini kita kan siap masih sulit pada ni tu ani stationery dia tu tak ni open detail kan ni apa setiap dia bangsuan so mila masih sulit pada ni di bilang dia dan siap pun ni itu kan ni dora kalau kita tidur ni mana ni kita yang kan dong tu kan masih menteri kasih kan kita ni kan anu kalau dia kalau kita kita jangan main kan kau divisi dulu kalau corona seperti ini kan semua itu bisa terbangun kalau si area kau itu area sentuh kebahagiaan lo kasih kamu ani in atau lama cuman saya spesial item itu so kesukaan lo itu dari saya kami sendiri bangga tuan ada dalam itu program untuk di bangga oleh kuasa kita akan so jiwa ini itu program lokal so spesial item itu bukan lokal itu masalah dengan langsung semua orang bukan saya tidak tahu kira soal kan pastor deh ni corona rogi dan dia dia seakan jadi main kan pastor deh mil kan jadi orang kan bisa taksir zeta
กันตั้งสิ่งเหล่านี้ที่น่ารักเลยตั้งที่เราเป็นนามเป็นกันหัวจากนี้นามปกป้องคุณตั้งอันเดียวกันนี้เป็นกันหัวว่าที่เราสู้ให้เราสู้กันก็เป็นอย่างนี้อารมณ์แบบสิตามาสิ่งสังเกตของผมนั่นเองที่เราเป็นตู้โตกันตานีที่เราตู้นี่ระหว่างเราที่กันเดียวมันกันที่ยากจากนี้มาเดินลงดูกันสิ่งอันนี้ทางการเราที่มันเป็นเสียละkarena dan program ini adalah waktu dia tu bisa pastor dia tu ina layak tuan kan nikah layak tuan ini dan kita orang di Walaupun dia kau lupa, jenis pada lupa. Tapi yang dengan satu itu semua, jadi macam orang kita bukan sahaja. Ini zaman satu tinggal sama sahaja lebih kenal, ini contoh mereka untuk bosnya nak tuan mama. Ama sebagai zon logial zayana untuk latihan dan fungsi sanggati untuk zayana utama. Berdasarkan kami bisa pastor dia saya person kami. Itu nampak untuk dia person dia. यीशु मसीह का नाम से जय मसीह तो हम लोग अपना भगवान का दिला मेरी वो सर्वोच्च से वो हमारे ताआ सारा मार्ग पंद्रह के हम जाना मिला ये चिया से वो राज से वो ज्ञान नतुसी का और मतलान और अनिता और मतलान आई तो मुकुली को हम दिए करना नहीं है नहीं को मापान को करना न को मा को मन अनिता रवा các cô lòng lắc cô làm sao ta sẽ sao biết giặc quá sầu cái này anh đi lòng sợi na anh đi cái tay là cổ mẹ nó cũng cổ sợi anh đi mà anh đi nhiều số cái cũng đã có tiền cho mà lòng cũng cổ sợi đi mà sẽ sáng cái đi cũng tham pastor viên có cô mới gặp na trong thầy tu ra thì có cô committee cái anh cổ phản lúc sẽ cổ phản nó được khi anh nói cái mày à anh chỉ mà lòng cũng soi ni in kan dia ini kan Tuhan info mari kan kan Tuhan di pokok ini lah sana te ini di sana te apa yang sih pokok bagian ini masa dibuatkan lego ni kan saya bagi kan lego ni kan saya sendiri rasa tak pernah pandang sah di siap di pokok ini di rumah mana siapa ini kami yang siapa sih nanti kalau bisa Fis ne lagi samiana tu satu kan apa cuma orang tu kan soya itu lupa zohir kan kecil koi si koi menghormati bawa kan orang tu memang cuma orang tu kan soya ini mulai musik Frans le wala pasal musik dan mulai mereka macam ini supaya kan apa menghormati orang ini cuma orang tu kan soya in lihat cewek atau orang yang share orang tapi kan security kan apa nak turun dengan dua mana PWD kompleks pun sampai dengan dia kalau dari pusat kan maya saya di distrik mereka service poin dua zon manfaat apa semua kalau bukan saya jadi kalau bukan poin lagi sinot misalnya masih sampai kan kalau kita sering bahwa in toko komiti kami yang saya sering katakan contoh jumlah pasukan kau terus sama lagi contoh sehingga sudah nasa ini sudah terlalu lah kalau mau itu sama sampai busan busan West Island Pintar Borta Mami Pintar sampai
tôi nhận có là trong cuộc phản quy đó mình là tôi sản xuất đấy chung học than nó sẽ có cho nó của yếu hay sẽ có cái này in thế các bạn biết từ đấy có con đâu sẽ là con kiếm được con chỉ là cái này chúng ta là cái này nó chúng ta là cái nguồn lực tạo ra là chúng ta không có cái này của mình chúng ta sẽ làm cho những cái chuyện mà để mà làm gì là anh thấy có cái đó chúng ta sửa cái này những cái sự cố là cái gì đó cái gì đó cái gì đó nó sẽ làm những chuyện là gì đó này thì có không có có sống để mà mình nghĩ về đấu mà mình được phải mà mình phải có sự đóng vào cái của mình và mình cũng sẽ phải phát triển sản phẩm và xây dựng cho nên là có tham sinh sản cái bảo tồn viên có kho đi làm việc của con hết thì cái mà mình sao bảo tồn viên thì có cái đó ít là phải cái gì thế thì những số mới ra là hơi thật là cái đó gì anh think that we don't see the company. They have to be they are open there because they are and that is all going on. And the party for the community is set up as a whole. You better go to the program to get.
Thank you.
phong tu te lo ta ta bula sen na kian polisi kerja sampai green alam James mana luata dia kon tanam lai so ta ai KTP koi tu in dia kon pa tak mai dia doa lai pun jadi tak tu semua bukan bukan saya bukan saya tu kan digreti sukan lo ye mari lalpa sarina hian helai muna ko khan ho lo kal ko den til pe te kan lo khoma eng til pe te hi lalpa lo nom tu ko khan ho tan kal so sakla eng til pe te hi ko khan ho chang zer du tan te harau bo man tan te apna li ke tu rin nangin mal so che Heng thong tele ke mani kalal bai su Krista migin kalal tale. Amen. Keling kong sari sang sari pasal dunia. Kali kalau ini sasi sang sari satu satu lepas si sang sari không cần rong đó là sân dài cô mình đi nào mình cần số mình nào mình sẽ phải dài cô số nào yang konsideria sampai To him
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
còn sĩ cái này sâu khoai ông sĩ có thằng giải cố mà bị sa và con bia giải cố đang quý sĩ sản xuất đi giải cố thế dồn luôn bia luôn giải cố thế tiền tập máy còn nếu cũng tập bạn tiền phòng là mình vật sản thế à thế mà à tiền chỉ học tiền để học sinh nhưng mà tao đây tôi nó là bộ sản phẩm mà mình đâu có cũng là chuan the speaker and the phone call và tôi nói là để các bạn biết được tôi sẽ làm được bạn khi sẽ học sinh có chơi mà gì bây giờ mình cái con tao còn sàng thì nó rất là rất là sửa cho nên chứ còn riêng tôi là một các hàng khan hay bản sản thì á thì không bán ma chuan cần xây dựng mà nó bán chuan không mình những bạn khẩu đồ là ngay là sáng nghe dẫn là hiên và thiên thủ hành ngày của hội là dia kan kan suatu pista satu yang yang ini koi mula tenge pista satu kami dalam tu zena hian siro tung dari आज जो है परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे मसीह की गवाह होना आज रात हमारे विषय होंगे मसीह की गवाह होना। इस प्रकार से कहाँ पर हमें मसीह की गवाह बनना है उसके बारे में आज रात देखने की कोशिश करेंगे। अंतु हुए नाना तो पतियन तो हियरं लिम चियर निरवाई जाऊ बिरकोते हिलते बुंग खत चाम सरिते चाम लिया पतियन तो हियरं लिम निरवाई जाऊ इन पाइन अनि इन अनि chuan ne la pai ahun le ani ama thu wa tura wa chu nang ni lo sia tu le lo ve ni ma se la thara thiam lim chu i chuan le na il ti the na in la le yang ti chuan Jerusalem ko ate Judai le Samari lam khotina te kol il khem koin ka tu se tu e ni yang ati a Bible trang đang chú đang soi pain đang soi đang chết rồi ngoài là lắng nghe Hindi लोग शेयर कर रहे हो आइए परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने प्रेरितों के काम एक अध्याय 7 और 8 पर यहाँ इस प्रकार प्रभु का वचन लिखा है उसने उनसे कहा उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर अपने वचन हम सब के लिए आशीषित करे लपनाकू कंसाता मरसो से आमीन मरसो दी Olan pa sa mga ahit sa lalong ikaw sa hotel ng pele ahlong bukan siya siya. Uminahian Krista tu sa tuti tu kuya mangin itu kan soy kanwal kalon. Kumay takin soy tu lemay sa punta ramu katin pola. Long mapagal kan sabay ang sa sotenan
thara ke ni min chan te se lali so mi kan ni le amen Bisau chongin kan soi masale ma hindi na lang kui ang tuwa mo donya. पहले हम बिजो भाषा से बोलने की कोशिश करेंगे उसके बाद में फिर हिंदी से दोहराएंगे सोईता खान कंटू कुई क्रिस्ता कुशतु इनिया लली सुआन कोवेला ओमलाया तु सोईनु नुंबर ति ओके थिया kan mujo katu setu te india abi ani apoi mole ani suminu wa chon tu dang ala ron nei re re lama vana lon mo ye tu dang ala nei vana lon so don kana ma ling tu te ne na ekti ke ba lucha kan siara kan Jerusalem ko ate Judea Samaria ko tinate all ki tu ko se tu te ni suminu wa chon vana lon tu dang ala nei Cuma kon saya nak yang ke ini rindu terhian kan mau puna kan kau in katsu. Eko bela kan umsumian Krista tu setunia sanjin charombo na tohi ani kan siap masa koi mo me. Tu setunia mun kilo soi fiam masa doni lah. Hey, tu setunia serta trong kamani ah. सरकार चुन रम तमाते स्टेट तमाते ambassador ते अनि जीना स्टेट आयो इन रम तमा पलाय ते दा रम आयो इन रम तमा पलाय ते दा चुम पलाय दा ते चुन अति तु रम तु दान खा हम यम फोम न रमाय मो हम यम फोम न स्टेट खान अति तु ते रम तु दान खा अंबसिया ते जी Su ambassador, su tusetu, su palai, su anga mithiam po ni sela miro kui po ni sela atir tu sarkar mo atir tu ram mo tu dana a om chuan mi ban kha ani lo chu kiam chi chuan san na ya ke ni mo hi lali su kristam amarin tu te hi atu setu ni turin e ko vela hian min ta san na ya tu setu ni na din huna chuan kan dingin ihi sanayan zero kan tundo ani apoy mo le ani po trong kam ani ni ko ta chuan mi thila lo ti sual wala emo mi do tin ko lo ni chu thu lo le sakalo ngaya chu mi buna chuan chu thu di takaro le la ni theina turin tu se tu an ma ngai chu Sutiang cia cuan ke di pohi, kalau Yesus Kristus hian, eko pera hian, chan chin cha, nang le ke ini chan nam na chan chin cha tu hi, la selo te ne na ni o aselo tu te so ham na tu la ta ni, tu se tu di tak ni tuin, atala ni tuin, zalina hian min so ani. Oleh pun pun atenge, tu se tu ni na tu kan ni ang hi. Sui don tay han ni tam mon tay la tôi thế thì kan sui don na asan tu hindi kan la sui don la bang se tak tak kan sui chuan arai lu thong ti kan la oma il ko te thiu te kan buang khan la li so hian a tu se ku kan ni na mun tu hi a sui chiam le maya Jerusalem kwa te Judea le Samaria ko ina te ko il thing ko in ka tu se tu te ni ang tu tiam so pakhat te in han la suak ta ila Jerusalem buat koi munye tan le lali so nu sui tu tam per te kha Jerusalem se ten dia juda chong mang mi ten dia lali suan ama sui tu te ama ling tu te eko vela suasan don khan khang an nam pui te nam nu nau te an chi pui te si ha khan athu se tu ni tu in at jil tir te ama zui tu te kha wa hin sia sumina in tir su ke ni po hi an si ku te si ma hian ali su Krista ku se turin om ni turin ali su hian tu an sumina su kan thok be kare ma ko san ko in na pu ya le san sin sa si rong mo na kan thok be kare ga ni
ram sunga le ram po na e to chuin chú chân chín cho xin rong bol na chú sẽ cụ rong bol na chú kan thok ve ko le amai ro chú zani la hian nai va e han soi kan wa amma sa be la chuan chú Jerusalem chú khoi lai ni ke ma ni ve ni kan ke ma ni hi Krista chú sẽ turin bidang ten tu ma min hu lo na mu na bidang ten kan thik ti sual an hian lo na mu na min hu lo na mu na hian Krista ta kan ding he lali sual na thu min sang nge in thu se turin kan ni bidang te hu lo wa chuan sual hi kan lo pal sam biao pa yang ti lo ne chu wang chuan ke ma ni hi thu se turin ke ma ni le ma ni ta lali sual Krista ta thu se turin kan ni masa pera mai chu mi chu na dam chu ka mai lo sa o te te kan so yang kan ti ka kan Jerusalem pakhat le chu kan chu ko hi chu ko hi poi mo le ni ro chu ko tel lo chuan ko san om ke lo to ka om ke lo ra om ke lo sana hian kan chu ko chewa hian Krista tan thu se tu ni lo ni kan ni rong bol na muna chuan la li chuan tan kan tim ngen biao ni lei thei ram khar fil kan fe chuan na muna chuan thei ka to chuan Krista tan kan tlang au ni lei kan chu kwa hian kan chen pui te kan nu pui te kan pasal te kan fa te kan pi le pu te hian ke tiang ni nge kan min mu abi takin chalai ke san nai ka san kan nu le pa te kan nu le na kan pi le pu te kan chen pui su ko te hian en tiang ni nge kan min mu ke ma ni cheu lo in zo tai la kan chu kwa hian Krista na tu se di tak kan di lali so Krista kan di ne di kan na hian mani le mani cheu lo in zo tai apoi mo le ni ro sian te bula kan on lai chuan bia nuam ta ko kan ni te ko san rong bol la fe chuan la buna chuan thanen ngai tak kan ni mai ma se kan ni nong na kan chu ko kan che lo na hian minang ten kan lu na hian kan thil pia hian kan chong ka so ka hian Krista ku se tu di tak kan ni le ni lo hi chiang takin ni ru chu ba sa sai na hian chu ko tan Krista ku se tu di tom ni tu ni kan was poi mo le ko san ko an su te ta hi lali so Krista ti se na din ko san ho te ko hi Hero speaker de na changa kan nai thak ta kan than dan marong bol na te tu lai ko vela chon nas takin kan tal tu ne an amaro chulali so Krista hian abe bom dang te hi ai ko mo lo re e chan chin cha sin rong bol na ta na rin no ta ka thu se tu rin no ni tu na dik ne le ai so ko ke han thi la ai so ko ki so ko ni lo e ni ko thang pa so bia su ma ko tan bia ni ai amoi ko ni o bia ni tin nei ngồi siap cái kan ti mo ni mai tu ko bi in ko san lo ke su le pai in ko so tak se ko kan ti ko san te ko na sa te ko kan so tu ko ni chane mai tak ko kan so tu ni ama ro su ka khala li su Krista he ada poi mo ma sa na lo va na lo don kan ti tu ro min du se tu se tu ni tu ni tu se tu ni buat ko sa au te hian e tu se tu kan ni ka chan chin cha sin rong bol na ko ma hian ka kan kha pia ni ko sa no te kan chao chi na kan sa te chu bang sa na hian e tu se tu rong bol na la se lo te na chan chin cha sin rong bol kan che ve la mi te kan ko sa huam chu kan ko ta ngom chu e mi te ne na hian rong bol tu kan dia mo member kan dia mo Krista tu se tu dik tak mi dang te ti bu tu lali so Krista chan chin cha mi dang te na se tu kan ni the ni ti kan sia ta ko ko le do bia so kan tong thak ta Krista tu se tu kan ni tu le ko ta ni le bo ni ko i mo le mai so i che ta cha ko mai e kan ni tham do nai le ma ko i mo ni ka sia tu parti ma kan soina ni lo sela
kan ram din bunte kan samai kan se mai voinia hian kan ram din bunte asu thiami ten an su chuan kan ko ba ki e lu tu ko se ra chumi muna chuan e kan khotla ma hian kan che na khotla ma kan ra ma hian dali so krista ku se turin nom krista ta ding ne kap hi ni lang chuan he piang khop hian kan ram hian ta sana kan to a koi mo ber mai a masaber tur dali so krista chan chin chahi kan da koi mo lo wa hian kan kar so le mai chin so ni kan so tu kai mani so polo in ai to tai la e kan singa te ko ron kal ko me singa hian ko tam so i ku te ko kan mai ai ko tam so i ko ma ko hian in re ko na chu a omani chu in re ko na chu fer kan kal ku te na tu amma sabera lali so krista kan ku se turi no ma kan din ka chuan en ang poi bitangin ti di lo turi min ti ma min mo ti ma se krista ta kan ding kita di chuan rin nom ta krista ta kan ding kita di ka chuan kan ko kan kan siam e ba ki na rin ka ole ko dia chuan Judai le Samari lam ko ki na ti kan buya kan soi ko mai kai la Judai le Samari lam ko kin lali suwa ama zui tu te na an ma ni ram Judai le Samari ram ko kina a tu se tu ni turin lali suwa Krista ama chan sin sa sil turin asil ti te ka dio Judai te kan chuan Samari mi te khang ho kha khoi tiam lo na to pa kon so du lo te Samari bicha Bible kan share koi kan buni tero amaro chu e kan lali so Krista hian e kan fin si e mai te e mani ai ko acham lo zo e mani ai ko nuai mu zo e mani ai ko re thei zo thil ti thei lo zo dia kan share te e mani ai ko nuai mu zo kan share te lali so Krista he na tu se tulen ko ni tu Juda te chuan Samari ni te chuan khoi thiam lo na to pa kon so lai ke ni mi so te ni kan soi lak ka so tai ke ni mi so te ko hi kan mi so na ten se hian nam kan unau te kan mai te lo te ani amaro chu tun ai chuan he kan sang har deu deu ma so te ko kan le ya kan ram chuan ham kan unau ro ka te ko e in na na sa kan lo siam pui se ki ko lo hong me kan no kan lai te ti ve kham la kai la kham hun lai ko kan vai sang thok lo ko te hi che ro zong te ve khata a tan wa lo la ko lo ben mai te an pui sa lo la sa mai te an sang lo la sa mai kha te kha kan no kan lai ko kan hu ta me e mai an la mo ko se mai na kan lo chu tiang chia chuan sanina hian he kan Judai ram le Samari ram kan cheve la hian chu mi te zinga chuan chu mi te kara chuan kanin che ko nam na hian lali so Krista kan tu se tu min kan ni to mo le ani tu se tu kan ni na tu kan se sa ani lali so Krista kan ni ne ta lali so Krista chan sim cha ala se lo te de lo ko dara a se to te ban a wai sa to te le ku so ite so hara chu mi te ne na te ku to ni ka kan se ani tu se tu tu ba to san na hian e ma si sang ka ti rong mo na hi Krista tu se tu ni nom ni la le ne ai mil le kan ko se kan se ve dam dam u nau te eng chong mang mai ko hin ti mangan te mo te lo ni mangan te mo ru mangan te mo cha mangan te mo san ta ni mangan kan ra ma hian nam tam u nau te tam ta kam eng tiang u tin ne kan ti chi le ni tin kan in che chi la te lo kan in hen sa a speaker te ne na chang kan ngai ka ma kan bia in te hian te pon sa ni ring lo ni te eng tiang in ne an ni hian kan nu na hian
Krista tu se tu lali so Krista mung su tu kan di na yan bulan le an bulan suan ang koi kan evangelist kan rong bol tu te hian te ka to so in chan chin chai chin ma se la ahar sa te man pathian in na tho wangin ring thar te kan ne le mai chi voi ni hen kan sa vai mai hian kan om na hun chawa hian missionary Krista tu se tu ri kan kan ngam ta mu na te tan hian Dai he masih sak ti ro mo na kal kan khel lo ko in trong kan thiam lo ni mai ni trong thiam ko tu kan tam chu wa cho sai na hian min dek tu min sen sil ren tu kan bun na yo kan ta na samari ni ke mi ke sing a hian dali so Krista ta tu se tu ri ko kan ni lo ni chuan san na tang hian ni tu ni bo sa Every day, Sansuan Nahi, Vati Kotakian and Toksake, and Masen Kotelo, Kelia Bosan Hote Kutahi, Lalpanaham. Kelia Man, Musu to Terin to Kutahi, Lalpanaham. Two Vaxon Saint Nahi. He can say Vela, Vilo Vite, Zaplo Zote, Dom Kanai, He Vite Dom Kama, Krista, Kebula Sotin to him. Ini mau butuh kan ni, ikan siap poin boleh, atau berasuan poin kilken poin itu, utenge poin kilsut ni, antangnya utenge poin kilsut ni kan, lagi kuasi yang dia, di sini kan soita makan, iman ni malat kan di tu paling sual kati kuat siap dah. Ansoi swallow na tur muna. He so ni kan tang ko ti. He tanam na taka or palen sama brahma te ko tu na so bisote. Pathianin ako mai na palin asan sin sa sin mo na to turin ni kam ka kam kal so. Su kan thek ve ro thei ro ni mai thei. Ama ro kan kul la ka hian an pathian hian lali so Krista hian pol ki hian du nai si. Kan dam dam una te chan chin cha la se lo te di te hian kan una hian te kuran zaman ni hian kan che ta ni an hi re ani tu win si nga ona kon kan chu cha pa ko ta tu de pi ta hian mistri pa kan lo ka ka su ke ma ka lo pe ma sa voi chu ni ko me ko che Itu ke mai ni nak main kongsi. Jadi kita lihat, bengkoli itu dia orang bengkoli dan susui dia. Hati apa hari ahar saya ni tidak akan undang anjute. Kan sesia anjute, anjut kan dirubut mau, anjut dia dia kan undang, kan sesia kan orang suara. Lalu suara Krista tu se tu kan ni se tu lo pai lo na kan tana or gila me pathian ni no du nai sa ta or gila kan pathian palo ni mai te sumite ma cho sumite si na cho trong ka in dali so Krista chan sin cha kan po so te lo ni mai te ama ro chu kan mun bangin kan che sia bangin kan lan so te Krista tu se tu rin Krista kada ding neta Krista chan sin cha sin rong bol na ngai poi mo tu kan ni sei kan se sia in kan ni mangi he mi te ne la pa kan se so ti ang ni lo so ti ina kan mu na e tu ran mu si la pa kan se sia mu tu ran nei si la so ahar sa he kan tu wa cho sa na hian kan thil ti ding lo te kan fel lo te kan suan te soi sia soi suam dia lo tu te ma hian eng tin ne so li kan mai an soi chi na vai le te thang la ma chuan kan Christian na kan ta chi ken ti fo chi na an missionary kung lai ka ka vai ve ve te le si sa ro chu mi zo te na kan chu chi an nai na te le missionary te ko na soi chi na kan evangelist te ne ahar sa me chi ko mai hian lai a hian an long thing kha a chen chu
anon rui sum mo maya kami no muren tu kesi akan cacing cacing perempuan makanan mo Krista tu tu di ahad ci manian di ci chu bang chuan sari na hian ke di ko san ho te ko he hoi puna ko an Jerusalem ani mo Judea Samaria ani mo all ki ani mo hoi puna ko maila pathian ta na phun kan ni na mun pia ma kan fe chuana kan bazar na mun ani mo kan ni mo na ni mo kan chu ko ni mo kan khota ani mo ko san ani mo nam dam puna te sing ani mo hela li so Krista chan jin cha hi kan mu dalam surat kan jom kan so kan ceci alam surat Krista tu se turin om ni turin in buat sih amin Indin toite हम सोचूं जम बेटा इला आज रात हमारे विषय जो है जैसे कि हमने कहा था मसीह की गवाह बनना ये गवाह की बात जो है ये वकालत का शब्द है जब कोई व्यक्ति यदि पाप करता है यदि कोई दूसरे का बुराई करता है तभी जब उसका कोर्ट में उसके लिए न्याय किया जाता है तभी उसके लिए साथी की जरूरत होती है गवाह की जरूरत होती है इसी प्रकार से आज हमें भी इस संसार में जहां भी हम रहे प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनने की आवश्यकता है उस सरकार को या स्टेट दूसरे स्टेट में या दूसरे सरकार में दूसरे देश में अपने साथी अपने अम्बासडोर को भेजता है वो अम्बासडोर का क्या काम है वो गवाह का क्या काम है उस देश में जाकर उस राज्य में जाकर जो उन्हें भेजता है जो उन्हें जिन्हें भेजता है वही राज्य या वही देश जो चाहता है उस बात को जहां पर उसे भेजा गया वहां पर प्रकट करते हैं इसी प्रकार से हमें भी यीशु मसीह ने जब वो जीवित फिर से जी उठा और स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने क्या कहा था तुम यरूशलेम में जुदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे करके प्रभु ने हमें आज्ञा दी है इस आज्ञा के अलावा प्रभु ने दूसरे सब और नहीं कहा स्वर्गारोहण के पहले इस आज्ञा को अभी तक नहीं बदला गया है इसलिए आज हमारे लिए हम क्रिश्चियन मसीही लोगों के लिए हमें मसीह की गवाह इस संसार में जहां पर हम रहे मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है हमें कहां पर मसीह की गवाह बनना है हम थोड़ी बात को देखेंगे हम प्रेरितों के काम जैसे कि हमने बाइबल पढ़ा था वहीं पर हमने देखा यरूशलेम में जुदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक प्रभु के गवाह बनने के लिए हमें बाइबल बताती है यरूशलेम हमारे लिए कौन सी जगह है यरूशलेम जो है हम अपने आप को कहला सकते हैं हम अपने आप को प्रभु के गवाह स्पष्ट रीति से कह सकते हैं कि नहीं जब हमारे दोस्त या हमारे साथी लोग हमें जब नहीं देखते हैं तभी हमारे सामने में पाप करने का मौका मिलता है तभी हम क्या सोचते हैं वहां पर प्रभु की गवाह होने के लिए हम स्थिर खड़े रहते हैं कि नहीं आज हमें सोचने की आवश्यकता सबसे पहले हमें हम खुद पर मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता जो कोई अपने खुद पर मसीह की गवाह नहीं बन सकता उसको कोई काम नहीं अपने आप पर मसीह की गवाह नहीं बन सकता वो उस काम के नहीं इसलिए हम सबसे पहले खुद पर मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है और दूसरी बात में अपने परिवार में मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है कुछ लोग ऐसे हैं अपने दोस्तों के साथ और कलीसिया के साथ और दूसरे जगह पर जाने के समय में प्रभु के लिए तो लगन से सेवकाई करने वाला
प्रभु के लिए अपने पूर्ण ताकत से प्रचार करने वाले की जब अपने परिवार के साथ है तो बहुत अलग व्यवहार करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। हम किस व्यक्ति हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं? हम सिर्फ परिवार के साथ में जब हम रहते हैं तब हमारे बीवी, हमारे पति, हमारे बच्चे क्या हमारे जीवन में इस सच्चे मसीह की गवाह बनने की चीज को देखते हैं कि नहीं? आज हमें सोचने की आवश्यकता है। यदि हमारे बच्चे हमारे जीवन में, हमारे चाल चलन में, हमारे बोल चाल में इस यीशु मसीह की सच्ची गवाह बनने की चीज को नहीं देखेंगे तो किस अनुसरण करेंगे? बच्चे माँ बाप के अनुसरण करते हैं। जब हम पाप करते रहेंगे तो हमारे बच्चे भी पाप ही करेंगे ना। इसलिए हम अपने परिवार के लिए सच्चे मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है और हमें कलीसिया के सामने सच्चे मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से हमें कलीसिया स्थापित किया। हमारे लिए, हम लोग उस पर रहने के लिए हमारे लिए कलीसिया स्थापित किया। तो उस कलीसिया में हम रहते समय दूसरों के लिए, कलीसिया के सदस्यों के लिए क्या हम मसीह की गवाह बनते हैं कि नहीं? सच्ची यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले जैसे लोग हमें देखते हैं कि नहीं? हमें सोचने की आवश्यकता है। आज अपने आप को परखने की आवश्यकता है। यदि हम उसी प्रकार से सच्चे मसीह की गवाह आज तक नहीं बने तो अब से हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। सच्चे मसीह की गवाह बनने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करके जिन्होंने जो हमें आज्ञा दी है सुसमाचार प्रचार करने का, उसका सच्ची गवाह बनने का, उसको हमें दूसरों पर प्रकट करना है। आज हमें कलीसिया भी इस सच्चे मसीह के गवाह को दूसरों पर प्रकट करने की आवश्यकता है और हमारे समाज के सामने हम सच्चे मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है। आज हम लोग हर एक जिन लोग जो है समाज में रहते हैं, अगर मैं चले गया और दूसरा भी चले गया, समाज नहीं बन सकता। जब हम मेलजुल करके रहते हैं तब ही समाज बनता है। इसी समाज में हम दूसरों के सामने जो हमारे आस पड़ोसी, जो हमारे साथी, जो हमसे हर दिन साथ मेल खाते हैं, उनके बीच में, उनके सामने सच्ची मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के चरित्र को हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात में यहूदिया और सामरिया में हमें सच्चे मसीह की गवाह बनने की आवश्यकता है। यहूदिया और सामरिया हमारे लिए कौन सी जगह है? यहूदिया और सामरिया, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, अपने विश्वासियों से कहा था, यहूदिया और सामरिया में तुम मेरे गवाह बनोगे। यहूदियों के लिए सामरी लोग अछूत लोग थे, काम पे भी नहीं लगाते थे। उन लोग यहूदियों के लिए सामरी लोग जो जुदिया पे रहते थे, वो लोग नीच प्रजा के लोग थे, तुच्छ व्यक्ति लोग थे। यहूदियों के लिए तो वो लोग कुछ भी नहीं है, जानवर के समान। आज हमारे बीच में भी, हमारे समाज में, हमारे आस पड़ोसी में हमसे नीच प्रजा के लोग, जो हम सोचते हैं हमसे छोटे हैं, हमसे नादान हैं, हमसे बेशक्ति है, उनके बीच में हम किस प्रकार से इस मसीह की गवाह को प्रकट करते हैं। आज हमें सोचने की आवश्यकता है। जो आज ये जब मैं सोचता हूँ कि मसीह संगति की सेवकाई जो है मसीह की गवाह बनने के लिए बहुत
अच्छा है, क्योंकि हमारे आस पड़ोसी में अन्य भाषा बोलने वाले बंगाली या चकमा या भूया, हिंदी बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हम उनके बीच में मसीह के सच्चे गवाह बनने की आवश्यकता है। हमारे पूर्व मिशनरी लोग ने मसीह के सच्चे गवाह बनने के कारण से आज हमारे बीच में, हमारे मिजोरम में, हमारे कलीसिया में संगति के हमारे नेपाली भाई लोग, हमारे संताली भाई लोग, बंगाली भाई लोग, हिंदी भाई लोग यीशु मसीह को पाकर हमारे बीच में शामिल हुए। ये प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह जो हमारे पुराने व्यक्ति लोगों ने उनके बीच में प्रकट करने का परिणाम। इसलिए आज हमें भी सोचने की आवश्यकता है, हमारे जुदिया समरिया में जो हमसे नीच प्रजा, जो हमसे छोटे लोग, उनके बीच में हम इस प्रभु के सुसमाचार को, इस प्रभु के सच्चे गवाह को हमें प्रकट करने की आवश्यकता। आखिर में, अंत में हम पृथ्वी के छोर तक हमें प्रभु की गवाह बनने की आवश्यकता है। पृथ्वी की छोर, जब पृथ्वी के छोर हम सोचते तो लगता तो है बहुत दूर, लेकिन ये पृथ्वी के छोर जो है हमारे लिए दूर नहीं है, हमारे आसपास में है, हमारे सामने में है, हमारे परिवार में है, हमारे समाज में है, हमारे कलीसिया में है। ये पृथ्वी के छोर में रहने वाले प्रभु ने हमारे सामने में, हमारे निकट में प्रभु ने लेके आया है। इसलिए आज इसी बहुमूल्य समय को उठाते हुए इन लोगों के बीच में, इस मसीह संगति के सेवकाई के द्वारा, कलीसिया के सेवकाई के द्वारा, जवानों के सेवकाई के द्वारा, महिलाओं के सेवकाई के द्वारा आज हम जो हमारे बीच में आज तक प्रभु की सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु के उद्धार में विश्वास नहीं करते हैं, उनके बीच में हम प्रभु के सच्चे के गवाह बनने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के सच्चे गवाह बनकर स्थिर रहकर उनके बीच में अपने आप को प्रकट करेंगे, तब हमारे मुंह के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, जब इनके बीच में हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट करेंगे, उसके सच्चे गवाह हम बनेंगे, तभी ये लोग हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा यीशु मसीह को देखेंगे, तभी विश्वास में होंगे। इसलिए आज हमें सोचने की आवश्यकता है, जहां पे भी हम रहें, अकेले में हो या दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, कलीसिया के साथ हो, हम जहां पर भी रहें, सच्चे गवाह बनने के लिए हम अपने आप को मसीह के लिए स्थिर बनने के लिए बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम ये बात सोचे कि सच्चे मसीह की गवाह बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। से परमेश्वर अपने वचन हम सबों के लिए आशीषित करे। संतोष कुमार वहाँ संतोष
प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनने के लिए वही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक आप सबों के ऊपर होती रहे। आमीन।